Kacang telah meliam, kadang nak kacang kayu gino meliam, bilang no supply kan, gimana cim nanti kan. Ini di talam mendiam, kani kani kacakasna dunia talam mendiam, hangi halum hangdeng halai lingkat. But kani kani kacaka tre kacaka saru jong nong sna dunia talam mendiam, baktek ba dispi harbuli. Jadi ngepek puang tak hana ka bandan but kani sna ini talam kumnu. Talam. Adap dah kecil sukman tasni nomor ngayo ekalat menkenduk ke iba dispi harbuli pada na lum tangdeng nang ni na kanika snong hajan lekon mah te sipang jong iba dispi pada inong sna jong katala meliam ke bapa nama tala meliam oh ngayo lat men keli ima sipang katala meliam te kai ga jeng pelong jong pi iba dispi men sna kanika tala meliam Kacang keduk kampung sna. Hai. Te nongkong te kadiga bangisna ba. Ngimut dan kang telah deh. Ini kan ini telah meliam ni. Pelan batai ni sepang ni kan telah meliam kaper kemudian kui telah. Kini kilong kampen. Nama kita lah kampen kilong kam telah. Nama kini tapi bom lu kan nama lain. Taban pun pernah ke buah belak pun sebut dah jak sabi ni. Sabi tingin habis bersuat baik. Suat ni mah. Oh. Cakap bagian penpelai telah ni. Gila bahaba sulit nak bikin cakap. Bang bekal cencara nama penpelai kalau kami simpor. Menu bahasa ngkong kan ya. Pasal nongkong tadi ipah juga ni. Kenang mangan intik po. Nak kan ke kampan ngelak kan ban ai kam sibun ki kena senang ki pula nang ki labuan pula sengkam macam dan senam ki pula ami ya ni try pula kot i try ki spas nem ni She's pas nam balik kini ka bisnes ni te. Ki dang bun ki balik kini ka kam masa talani kila alhamdulillah. masa ki mudar chula alhamdulillah kita te stang kini ya tuli Bria ko athit ya kini ka ini talajung pi ki hawan se ai long ko pek buta le si ko ban thiet ko ban kidan laban ru kidan kabai kedukan bang supply kidan hayau ru pila ban pun ru ban pun hai te kerpat ki dong pek ma ban san la mi ba disbi kuat kan bagi badan lagi jong gien bagi nyarap lem kan ban thiet sebelum ta ada ki ru kan thiet lo mai cincang kom lem kan kadai ba tala dam kersan hi para mangima kumnoi ngin kieu ma angno kami ni kerteng tala meliam beli ba ai kerteng ta ni tala kacang telah meliam kadang nak kacang kayu gino meliam bilang no supply kan oh gini no supply meliam gimana cim nanti kan banyo jing sai susu berkacing sutu ka kham kerpang mancanai bakumno ka jing trikam jong niu tala meliam ali nya kren ya katu ka ni hinong song snong jong ka snong meliam balap jupidon kamteng niu tala meliam midap ka jing sok men ka par nomor bang yo banya kendo ngbat di bar cek kuri bede bapau hai aktor jela jong ni ka khuble shbol bar cek par jong pi kong ya jing kali plagio snolen ka tala meliam semua bahaya kan yang korang kena bangi itu kemudian dah gawe kerja talak. Kadai betang tu talam lebih. Baru hati penekam dah ketui. Nangasat perhat talak ajuk sabi kunjuk. Buat keruat kuntul rain. Nak gue sabi ya gawe talak pimlak nak beli. Dah kecil start jadi kasih misalnya anda mau pakai. Ngasat perhat kan mental ngasat pekat. Kecil talak surat mulai jualan mau. Itu porter perhat penekam baik tu. Datang lewat tiga terang lem bahwa keruat itu sebelum keruat
kasikaban. Kebalik kita nak kamu tak telah dia boleh berkalung pun. Kasengan din bahwa kinamtuk kin dalah na bentik masih semua tentang dalam dia bekat Indonesia dengan bentik kan. Dan dah ni dia pun kami kata Nak kamu benar pun. alhamdulillah. Kita hari beli kila kamu benar mentah. Mungkin dia semua so. Mud ke supply kamu benar kan. Asyik kuat nak kita orang kita punya kita terkait dalam liam ikam sekarang dah. Kita lihat tentang sulit frog dengan nak dia berlain dalam liam bukan kita benar. Aling ni snok tilang ban kersan yakni ke kam snatala jong iba despi kepala kot adu sis pas nang mentah ban yang ni tala kot tala meliam. Ide ban kersan ni kini bisnis ni nomor kani ke tala kam de tang tala ka baitan tala ka ba pher mereka dah tala ka ba scam tam